Sevgiden Batpayt da verge. Hayır gelin maçta batpayt. Sayınca tarraqta kebe koygun üçün anam alacak deyip javuşkan okşaydı da. Oşan öyle adamı. Bitleri adam faydası. Altı akıl olsa gerek de dağı. Hey. Biri atası politik olarak ver. Tekil adam kızışır olur da bu şehirde. Selkananın tügünde dedi. Selkana bulu ki. Batkan, Karaldağı pazardın bazar komu anın bacaksı da olacak. Bizge biraz getirdiler geldi. Harcaka karar. El şuntu oylu adat da bizi can öyle kıyna öyle bir ile adamın kızıkçılığı menen jetkiçe abet boladı. Şu cana yetiştiyle jetkiçe abet bolot alacakka propka dök. He mal. Yani dünya canında geldi bu. Ne yapayım? En kızıkçılı oldu bu. Kanti ruhsat aldı dedi. Gayler gelin çok. Gelsin gayler gelin çok. Sizce ne yapıyorsun cevap hoş geldin? Bilmedim. Bu yerde de açık eken. Var gördüğünüz mü? Tuvaleti de çok eken. Erkek yürüyen adam olsa bizge o camanlarda kaç vereceğiz şu anda. Kodoğlu oda prem avtosenkanın üstünde olup kalktı. Ya 3 yıl olsa takıp yok. Acaktan öyle falan aldı kalktı. Anası. Bir hafta başta kim kısmeti? Kokbelden geliyoruz. Kökbelden? Bizki bir yarım son olur. Biz koşkan parabanın kıyım olur da. Men bilmiyorum bazarga buğa kanti ruhsat berip koydu deyimde reis. Hazır milisakanadan aralga burulgan yerden başlap Malbazarga deri hazır. Territorial bizi yine salıştırmalı. Nesiminden ayrılması var gel. Mabra bu jet tarva. Tuvaletçi tuvalet. Tuvalet biri öyle olsa gerek. Biri şunca çoğun bazarga birle tuvalet var. Ayda bir tuvalet var. Biz maçtalar o köşedeler kaldı. Çok zor olsun. Pakokka kengiri dediler. Yok batpayt. No. Ayıldan alыс болуш керек деп атат да. Айылдан үйлөрдөн, то есть үйлөрдөн алыс болуш керек. Бул жерде деле үйлөр бар экен. Биздин базардын жанында деле үйлөр бар. Пробка келди. Yerde yol bir maçtan da bir jak geldi. Yaka barallar. Ben o jaktan teşkil geleyim. Азыр Tara geldi. каяктан келди аз? O çeşmeden geldi. 9га 15 минут kaldı. Базарга эми жетип келди аз. Bazardan arakala çıldırış gerek. Каяка жылдырыш керек? Eski orduma. Baştan koysana da papirok. Papirok koy. Desene baştan da papirok koy. Arka ayda. Bazar жабылды. Себеп? Комиссия түзүлүп, комиссия чечимине базар навсегда жабылдыбы же убактылуу жабылды? Навсегда жабылды. Себептери кандай? Эмне себептен навсегда жабылды? Sebepleri kabininden 377 topluluğuna layık gelmeydi. Buğa çeyin ki eskirtiler verilgen. Талаптар Talaplar verilgen. Talaplarga- Atkarılmay jöresi var. кайсыл талаптар? Toplamda talaplar. Именно канча талап? Жалпысынан канча талап? 18 talaplı 12 atkarılgan 8 atkarılgan. 8 аткарылган. Азыркы кайсыл жака жылып атат? Кайсыл аралга жылып атабы? Аралдын талабы кандай? Толук жооп береби алсак 100%? Толук жооп берет. Проектлери Өткөн, а бул жердики өткөн эмес. Азыр ал жак кандай болуп калат? Ал жактын мына буга чейин
Азыр мына Кыргыз Ата айыл өкмөт, Исянов айыл, Кеңеш айыл өкмөт эми көп да элге азыр айланып барып батпай ал жакта пробка болуп, кайра бул жакка келип тыгын жаралып, маселе жаралбайбы? Жаралбайт, баары каралып чыккан. Бителип чыккан, полный. Каралып чыккан. Азыр просто мындай Кыргыз Ата айыл өкмөтү, эми азыр эң жакын Кыргыз Ата айыл өкмөт да бул жерге. Бир 500 сом менен бир мал келсе керек, портер менен. Шаардын тышына чыгарган орно кайра ичине киргизген деген не деген бул? Жок, азыр Немен ишине киргизди? Кайта базар. Ya hazır o yerge Болот batpayt da, сентиден batpayt баштап. da o yerge. Hayır maçta batpayt. Başına batpayt da. Adamlara bile batpayt da o yerge hazır. Bir liçke yol varken bu yerde propka Bir aki adamın kızıkçılığı da Mal bu algan yakap. satkanga Çöntöğünün oyla okuyor. Oşanlı adamı. Bitti adam faydası. Bestel. başına batpayt erge. Boşuna mala mı da batpayt? Az sentrani yolda propka kılat hazır. Neler geldi o yaka sür, bir yaka sür. Eldele kıyına etkesini. Ya bu yakta jarım el bu yaktan bolat. Jol kiranı ayt, jol kiranı. Азыр бир мал канча менен келет Кыргыз Атадан порттар? Канчага алып келет? Портер канчага келет? Кыргыз Атадан. 500'e gelse Hazır bizde Kogbel'de 700-800 milyon şirke gelir. Bir mal. Bir mal. Bir mal. Ayırga artır 1000 milyon. 1000 kaç milyon bırak bir mal. Bin benim yeme olsa Gelip Karapayım elde kıynaydı. Odan başka hiç nesesi yok. Bu dekadan kızıkçılığı. Mal satavuz bir de yol virasını veriyoruz be. Bir de kararladım bile. Böyle bir adam yanına girip al, adam da kıyna ağlı. Oğuzhan Jaman Adırga cıldırıp beş gerek pazarda. Kardan çıkarıp onu adırga çıkarıp koyuna biz razıyız. Азыр эме мындай суроо суроо иретинде Мамажунов эке. Мурдакы Данир Белекович деген мурда иштеп кеткен коллегаңыз бар да сиздин, бизге аким болуп иштеп кеткен Данир Белекович. Азыркы күнү Баткен областында аким болуп иштеп атат, а? Анын азыркы могул базардын жылып аткан Аралдагы базардын базаркому анын бажасы деп атышат да. Өкө бажа. Азыркы келген, Нокатка жаңы келген Данияр мырза аким. Данир мырзанын полчаса өкөтөн көлдөн деп атышат. Бул жерде кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын негизинде эле бул сүйлөшүү жол менен эле ошол жака элди кыйнап эле жылдырып атат деген. Бул чындыкка дал келеби же ал келбейби кандай деп ойлойт? Эл ушинтип ойлоп атат да, бизди жөн эле кыйнап эле бир эле адамдын кызыкчылыгы менен ал жакка айдап атат. Бул жерде 3 айыл өкмөттүн малы келет жакыныраак. Эми бизди ылдыйдан ал жакта дагы башка айыл өкмөттөр бар. Бардык ал жака батабы, ал жерде жана Ош Разаков эл аралык мааниге жол менен тем более жана көпүрө ремонт болуп атат, светофор жок, тыгым жаралат деген суроолорду берип атат да бир топ. Шунун суроолорго кантип жооп бересиз? Мындай бир суроо катары да. Эч кандай чындыкка дал келбейт. Дал келбейт. Эч кандай дал келбейт чындыкка. Бул жерде бир гана мыйзам турат. Мыйзамдын талаптары турат. Анан ойлошуу мүмкүн ошол эски акимге, жаңы акимге байланыштуу кандай эмес. Андай эмес. Кандай эмес. Азыр бул жердеги талаптар 8 талап талабы бар. Мыйзамдагы ошол 8 талапты аткарбаптыр да, ошону аткарса боло турган талаптарбы өзү же уже бүттү? Аткаргыла деп биз 1 жылдан бери эскертүү берип келгенбиз. 1 жылдан бери аткарган жок. Эскертүү берип келгенбиз. Базарком, кана базарком, мына базардын базарком, биздин базарком. Предписанияларды бергенбиз убагында. Базарком кана биздики. Мына базарком, жабылган базардын базаркому кана. Кадырбай Birge, söylesene sen de. Алейкум ассалам. Эке, базарком, жабылган базардын базаркому сизби? Ооба. Талаптарды аткарылган эмес, 8 пункт аткарылган эмес дейт. 1 жылдан бери эскертүү берилген эмес дейт. Yok bu ne olgan? Get upravlığına gelgen, tekşergen. 10 gün boyunca tekşerdi. 3 talap boyunca Joper Bey'de. Birincisi bak eldin konuştuk boyunca. İkincisi bak tüşkön mallarga tüşkön yer geldi. Neresi boş gereken. Adam girgegen de bu tesis gereken. O şöyle öyle. Algan bağırdı o Joper'e, talap o Joper. Bir yerde kızışılık var.
Yani belek var galı ki. Mur kakin. Getkin. Oşa gıdışçı bilen hazır kakinin gıdışçı odan. Yılda yanvarda usul gıdışçı. Usul bunlar bir pikasla bilet bizim bunlar. Bilet. Yekil adam gıdışçı olur da bu şeyde. Yine el bilip durat bunu. Yılda yanvarda usul diyse koz koy. Koşun. Şu başka vardır neyse udağaşı vardır ya el öl taraza. El kessin şunu. Turu el kessin. O şöyle bir yerde. Bu kılıçını şöyle bol. Bu ben bilinir. Belki 8 bu tavlat bu. El tavlat. Buna bula gelsen caşı gelsin. Özün kal seçkin. O yaktın nemesi sartlan görgün. Oldu ha. Ne için gayler gelin çok bu. Ne için gayler gelin çok bu. Sözünü o cevap versin. Ne gayler gelin çok. Gayler Ursak berbek durak ha. Gayler yaka mümkün emez gene barkanda. Gayler o yaka naracak ha. Kana gayler geçsin. Çok jönle bu çaska oyları hazır. Satır yükleri. Kana gayler. Kopsu kızmatı. Turumu mümkün emez buna. Junus pake. Antikamen Suga cevap verin buna cevap versin. Çındıqa dal gelebi bazar komdun aytkanlar. Kana vetvura cevap versin. Vetvura kana vetvura. Begaleke kana. Söylөгele мында карап элди. Kana begeleke. Begaleke. Egerde Buna batırda kılıççılık var. Ona batır kana batır. Batır cevap verin. Kemcan tırakat. Cevap ver sen. Suga cevap ver. Sen kılıççın bari çünkü cevap. Bari gelsen kılıççın. Cevap bildik var. Tilingizga javob berasizmi? Cevap veremini. Javob berasiz. Cevap veremini. Kılıççılık. Agar javob bermasangiz, Ova. mizam chegida javob berasiz. Boldu mu? Bu demçin sen cevap veresin. Oldu, cevap Har gördüңөр mü? Tuvaleti dem cevap eken. Javob beraman ekan. Tuvalet dem cevap eken. Bari bir tuvaleti gördüңөр mü? Men Araldın. Gel buna. Ya abi bu evde varsa propolat da maçta yok varsa. yerga turib Yoltarda. fotoğraf çalgan adamlar. Bir riyat yol var o yerde. Birileri yapalım. Ya 3 yıl varsa takıp yok. Kol kola da değil. El kalız. El Az turası oyunda. Sizler hiç belanı Az bilmeysinler. turası oyunda berilgen talaptарды ишке ашырып койсо болобу дейт. 10 жылдан beri işletesiz. 2015'ten beri. Talaba jakşı ne Kuday şükür. Bardı jakşı. Odan jakşı. Şulerini mine Просто элди кыйнап зачем дедим азыр Кыргызстанда эң жакын биз да 500 сомго бөлөт азыр мына жерге. Ылдыйга жыла турган болсо азыр 1000 сом болса малды сатып сатпай эле 1000 сом азыр малыңдан зыян көрүп атасың. Akşam biz o Kökbel'den geliyoruz. Көкпелден Bizki bir yarım son bulat. Biz koşkoğa parabanın kıyım bulat da. просто элге шарт түзбөй эле элге кыйынчылык Ona yüzünüz kömeli tanıcımla kişi yaptım da uyuşturgan çok. Ya uyuşturdum seni. Alış sakın ölü kesin. Hazır Milisakanadan Aralga burulgan yerden başlayıp Malbazar'a deri hazır. O şey rezaleti bir yol. Sorga batatırgan yol var. Hazır Prop kola. Kal söz gerek bir yerden uyuşturgan çok. Uyuşturgan çok. Kalstıra yok amına. O yerden de bozulacaksın. Kalsan dokat ne geldi batmayın. Hırsının var gene bildim seni. Memleketin hizmetkarı. Hırsının var. Çok şey içkensin. Çok şey içkensin. Men uyuşturucu degen yok. Özünüzdün kolunuzdaky akçalga mına jerde fotoğraf Kaysın o bir işte. Bırak işte. Şu dayım var. Hayt bak. Git de men. Hey batır. Aç kalsın seç bunu ben. Sen de lokatıksın. Lokatıksın kan. Lokat ne lokatıksın? Lokatıksın o. Banda papakta koy oğla onu. Onu bol beçka. İçkin geçkin Koy koy biliyoruz kan biz biliyoruz. Memleketin mizamı El mizam tala o. Hoşol. Ana veteriner. Ana. Kulak Ana veteriner. Yok veteriner. Yok gördün mü? Şuydan onu bana. Kaç tane kaç öpür. Ayçın bana. Kal saytın. Kadir özüm koşa jürdün ha. Var neten qaradık, yazdık. Komissiyaga topşırdık. Bova. Ha oldu gözün bilen gördün mü? Bova Ha, üç oldu tala da, öyle. dedi. Üç tala. Ya Kaç birincisinde 8 talavera giyin ondadı. 10 tala boyunca Ve üçü. turusuna layta yerden de can açılınca. Ve izolatörde ondadı. Teşekkürden giyin. Foto ondadı. Pot öldü bari oğlum. Joşa bayağı kılıngandan uçakını çoğana da giyin ondadı. Karaçı onda durup kalhan ondalarını özüm kol koyup verdin. Sen de ay tutamıyorsun. Ben senin burun 8'ini giyin 3'e kaldı. Söyle de.
O yaptı tuvaletten zorken. Dur o adamlar. Tuvaletten zorken. bir içki yerine Tuvalet var. Namaz, karga koyuzdu namazdı. Yok, karga koyuzdu. Ana, göna bura, yer tarafı. Hazır uşol atkarılbağın 3 talağınız qaysylar? Birincisi, He. geldi konuş sakın odan. He. O meyli makul mu? Ağzı nokat, o rakat orayında yerin talağı küçtü ha. Aha. Yer problem var. Aha. Birisi, ikincisi, mal çıkan yerine navesti. O kılıp koşar, bolat, o problemler. Ana üçüncüsü, buna Emre, bir tane tutar. Adam ölçü, adeni fakat boş gelir, o sol. Alan barın zoper. Jasaysiz uşul nerseler? Jasayım, Jasa beresmi? Jasa berem. Hazır tur aytыңызda жер маселеси көйгөй. Например, Көйгөй. элди кыйнабай, биринчи шартты түзүү эгерде жакын конуш мына жашоочуларга жакын болсо, анда бирөтөлө базарды сыртына алып чыгып кетип, чоң эле бир базар кылып шартты түзүп туруп анан алып чыгып кетсе бир Eşkili жөн. burada, o var. Анан азыр эми иштеп аткан эле базарды мындай суукта. Ya o yerde emine mal düşüre turgan yer yok. Var yok da. Yok da yer. Adamın yeri var yok. Yok, prоход отдельно. Kötü çağır, kötü. Алжакта азыр мына Jet çıkıyın da. Oşa jet. Provkada taң Miner qaytып жақсы, miner оңай. Yer taraza, yer çeşkili var. Emre geldi. Yer taraza. Amalık çıkarsan o jaman adırga çıkargıla bir jölü. Şardan çıkarga kayta şarga bardık koy. Ağzı tazılasın, qaytып. Bugün abetke kuru koydu Ne kadar buzuşluk olsa. Ya hazır ne mesela malı satı yerden bir çıkan dedin. Ne ola da hazır? Ya mal satılmaydı bugün. O sene el tane el kilit aldı. Ya hazır bunlar bu iş satıp kontrakta gitti. Aydayı versin, bir de tosu tabular. Kesse ola o yaka. O yaka Görgüler öz gözüm. Ya biz görüp gelgenmiz, barıveringizler, sizler hiç kim karmagan jeri yok. Ya bugün barılar, bugün barılar. бири-бириден сүйлөңүзөрчү. Barıveringizler, hiç kim Батырбек аке, алжакта бүт шарттар барбы? Туалет жок деп атат эл. Туалет бар. Şartlar var. tuvalet yok. bir tuvalet var. Çayı var, camı salı var. Pazarı var, o yerde var. Sırada pazar bolup atat bu. Propası çok öyle, tuvaleti var, başkası var. Kaçına da bolup atat sırada. Бүгүнкү күн ал жерде мурда сода болгон эмес. Бүгүнкү күн атайын ушул базар, мынал базар Pazar жыла günü de турган. o şeye kaçılır. Ошол жерге жылат. Üçüncü günleri Üçüncü pazar günü var. pazar bolup bastı. Болуп атат. Болуп Шарт бардыгы бар. А могу эл айтып атпайбы? Туалети жок, ошол намазханасы навес жок, менен пешеход отдельно жок. пешеход жок деп атат. Эл айтып атат. Yarım 3'ten biri girer. Üçüncü günü yarım uğradı. Bugün Yarım neze kadıraka 3'ten biri girer. Üçten biri girette üçüncü günü. Abi bugün var cevap verelim abi. Mal pazarının içi bu yer 80-90 sot deyip alacak 2 gektar. Алжак Мал 2 базарынын гектар бар. içi Мал базарында бул жер канча? 90 sot. 90 сот. Ал жакты да барып көрөлүчү эки кандай, гектар. чагылдыралычы ал жакты Ama кандай, bunlar шарттары барбы жокпу? adamlar hazır mal barbay Ya, kılar, elinde jeti kıyna kılar, atasınlar barıveringizler, barыңızдар, көрүңүздөр, содаңыздар кылыңыздар, сиздер ошо 3-күн бар ошо жерде сода кылып келип атасыздар, сиздер барыңыздар эле ошол. O şehirde, Жок, азыр батат ака, батпай калбайт, барыңыздар. Парковка бар базы. Бар, üçüncü günü batmaya atar, üçüncü günü batmaya atar. Ben var görmedim. Salı. Ал жерде парковка бар. Ses geçeyin getir. Bugün batmaz bugün. Dolun boyu parkovka. Ошондой кылыңыздар. Бул жерде талаш тартышкандан маселе болбойт. Жок, талаш тартышкан жок. Эми ушул нерсени кичине күтө туруп, кичине күн жылыганда жылдысаңыздар болуп эле дейм, суукта азыр. Азыр мына Кадыр акана, Кадыр Элге шарт түзүп эле кайт, элди кыйнагандай болуп атасыңар да. 16 февралда баягы бизде 5 базар күнү боло турган Орус базар бар да, баягы. Ооба. Лоб центрдин алдыга жылдырган. Ол жабылат, коерчи. Ошого айтып атабыз. Кадыр ака, мына жерге ошолорго дагы шарт кылың. Ошолор келсин мына жерге. Мына жерде соодасын кылсын. Бул жерде мал базардын ичинде алар кантип соода кылат? Бул Жок, ошо шартын кылыш керек да. Сразу кандай кылышат? Şartın kılıp verirsin. Ya, ondaki aralaşıp bitiyor. Birinde pazar Mal günü bazar emez. menen Orus bazarı. Каждый день Мына болады жерде айтып атабыз. Мына Ya, жерге miner, келет. minerge отдельный болады. Мына жака алып жылдырабыз. Мына жер мисалы ол Анан- немесе сиңип калган да экен. Жок. Недечи, майлы. Эми эмне кылган чыгат анан олар кантип Тугандар, соода кылат. Берге дагы ошол ана курулуш материалдар саткан мына стадиондун алдыдагы базарларда тазалап ошол жака алып келет. Жок эми бизге мисалы жакыныракта мага кызыкчылык эмне эмес. Ошода эми Мына бул мына ишкерди жакын деле бизге биз мисалы. ишкерди деле биз таштап аткан жерибиз жок. Ошо базар менен бу жерде мисалы бир жумада бир жолу базар болуп Buna атса, ilginç bula күндүк gelsin. базар болуп калган. El taraza, el çiçek. Barıp görsün.
Buna misal men barıp görmedim. Tuvalet ekele bir komuta kel. Ekele bunday. Bilbe men ukmadım. Geçe uktum oşonu. Men adamla men barıp tutup görmedim. Ekile tuvalet var. Ekile bir göz gibi ekile. Ekeceğiz. Ben özüm var görüp gel kalın. Biz ne kaça tuvalet 10 toçka. Tak pulu dakmette 10 taksi 10 toçka. Ayaldaga 5 toçka. Ekle ben kazakta. Kanne tuvalet. Halı namaz kana buna. El az var görgüne sen. Altı buna sen buna bula gör. Sen elin adamsın kan. Kadir 3. günü var 1 saat kutlamaz okuyuz biz. Bugün bu. Gün çıkat. Buna el taraz el çesin var. Biz var görül atmayız bu yerde. Görül atmayız. Bir tuvalet var burada. O yerde Elin göz sonu cumhurtkay. Kılıçı korkma beni. Azırçı. Batbaytan bir tane anaç pazarga. Yemi ekizerge okanı yakşelele elgeyemede. Elgem jakşılıydı. Elgeyemede jakşelamda. Çünkü pazar günü buna örgen jakşı olasılıyor. Ya odan göre bu kişi talapta atkarıp boysun boptu. Naveşti misali geriye Ошо gitti. талапты аткартып, Мажлис беке. Талапты аткартып булбай экен, чоңчун кылыптыр. Аны басса болобу? Азыр ким байке? Мына Зама ким айтып атат? 3 талабыңыз бар экен аткара турган. 3 талапты срочно аткарыңыз, кайрам ачса болот деп атат. Элге Ol problem емес. ана Problem жасабайсыз başak. анан. Problem başak. Жок, азыр мына 3 талап Azır hani sorarsan o şu talap var değilsin. Oyaktanız yok. Oyaktanız yok. У жерде баш Oyaktanız бар yok. Bizde kuş oyak. Buna bu el aytılar. Oğlum bizde kuş oyak. Ya mola mola batbay. Batbayırge. Yerde sal yüzünü kakallagan beşan basam. Non tavcı otağız hakikaten. Bala çakal adam eken biz. Bergen pensiyası iş falan bu aytama. Şunu arkasından tiricilik kan adam götte. Tirizi tarıp tiricilik kılıp otat. Ondan bunda alıp o tiricilik kılıp otat. Hemşehirdi bugünkü ağaçınızdan anan giyin istermek batam demek var. Açık koyunuzdan anan şehirdi. Adren bizi karış balık akıgen biz keçe. Bu neden alıp bu niye satsak ama yetegen ne böyle uçular adamlarga. Ya açıkla bugünkü açık koyunuz. Ya hazır anaka barık çek tabet bolat. Pazarga gir gidecek tabet. O şanda o da hakikaten. Sizler bir yerde tutmayın. Para verimizler. Para verimizler. Para verin. Ya biz nege varaz biz nege varaz propol olsa. Hem bir yerdeki yamına tuzu gelen mal sal baylaytıgan geldiler. Yaxşılar. Kals yiyecek, kals. El kals. Onda kal sizler hem varınızlar, görünüzler. O bar görmüyor. Ya bağırıp görüp gel otağı Çok, bayat. çok buna eko gel tratay. Yok ayakta bağırıp pazarıga par otağım kad. Çok aka barta. Par bop kıl otağı ya yani. Hazır bunalar o yerge bar patmasa kurulur. Baytaslar o yerge. Ya batağız ne batma kayvat. Emun yerde yamına bugünkü açık koy baktığında. Biz iki pazardan beri eski. O Hacıker. Hazır bir yerde mındayda tuğanlar. Hızıldağın benim fayda çıkmayıp. Bu hızıldaşmayın hiç de seçilmeyip de. Benim bir sunuşumda daha cercarık yol atadı. Hazır yerde barıyor açmaydayken sizden bir neme ötünük. Uşakta tartımına eldir o yerde şartı yok da otmaydı. Uşakta da varba espriye, körbe espriye, takma espriye bu dağı. Anan o şoku jarışa tiyanak çıkmayı bu meçede. Asıl uşakta hazır bir yerde hızıldaşka bir işteke çeşilbek tuğanları. Hazır barıyor boldu. Memleket taşınma verdi, açılbaydı dedi, bugün bari açılbaydı. Pazardan kolbanızlar. Var uşakta soğudanı kılıp görünüzdür. Şartka turu gelmeyen cağın ilgizimizde tartsın. Şartka tura gelgen cağın da tartsın. Sebebi bu kişi kaysa uçuda olmasa da kalı sürgün kişi. эки жакты бирдей чагылды İki керек, camide çağıldırsın. Uşadan cenak çıksın. Racıvaş tura. Hazır emre. Şunda kılыңızlar. Urmatlı alım satarlar, sodagerler barыңızдар. Oşol жактан өзүңүздөрдүн бүгүнкү содаңыздар жеткизериңиздер. Өзүңүздөр айткандай пробка болот деп атасыздар, башка деп атасыздар, пробка болуп чейин. Niye için gaya gelmedi? Cevap vermeysin soğa. Кайсы? Gaya ne için gelmedi? Турат машиналар. Ana o gaya ne için? Birle gaya. Buna kalığa buna. Şu çak oturup koysun. Gaya öden çıktı. Bol boy teptir. Gaya tutar. Bol boy toyaka. Özü mizan negizinde olur. Ta cebire kadar. Bu mizan sorudan. Biz mizan olsa niye gerek var ya bunun ne? Çavuş gerek.
Üçüncü günü mal az bulut, üçten biri bulut. Üçte bir Pazar günü çok bulut atmışlar. Orada sol bugün pazar günü kendine baylanıştı. Varsa bugünkü şart kanday olur. Çıldı. Bulut'un işte, Bulut'un işte Yılgız Mirza çağıldırsa, o boşanımdan hangi... Ya sizlerin bağırınızlar, bağır görmüyor. Bilgin manda kalıskan barsan. Kalısta kalır. Kalısın da alasın. Yok bana şey yok az. Kanda yok. Ova. Ya mal Yemin akıllı ederim, çaksa ama nereye batmaytan. Konu kal çağıldırasın. Odan konu sulujbalara kabarasın. Ay sulujbalara kabarasın. Hem keske giresin. Açık aykın görünüş Bulut bu şehirde. Bardın sulujbara giresin. Surat olap kılasın. Yok. Öyle çok çınalı var. Buna memleketi dengelde. Ötle çok çınalı var. Güçler karagılar. Ötken çınalılar. Güçler görgüle. El kalız el taraz görgüle. Çok çınalı var da ben görmedim bırak. Yumurta bergen. Bol izildesin. Bol çıkar mı ne kadar? Cevap versin buna kamışsa. Sonra kaç cevap versin sonra. Ulan görgön yok. Görsem göz yumurta var. O yedi 35 bin tok kilo tatacak. Aşağı çimli bayke pazarın üstüne öte. Öte Mal pazarının üstünde. Cennet. Mamazı burada cennet. Böyle bugün anda barı biz hoşalacaktı ha. Gündüzü çağıldıralı. Sıra çok Biz böyle böyle. çağıldıralı. Realde kalız kıl. Yerden çok sıra. El kalız, el tarada değil. Geç için. Bu arada ordundan görüntüde bir yerde hızlıdaşın gereği yok. Rast çınık o şehirde Adren bunlar gidersen protokolun negizinde, hakiminin buyruğunda, kendisinden negizinde bugün cavuk geldi. Arkaya veringizler bugün onun göre şaka bağırıp o şehirdeki salmak görünse hangi yıl ilgi aydın açık olur. En жақсы. Elge kavar verilgen bile mi amacınız peki? Verilgen. Anan elge verilse bardık ile bu tarafa gelip odat. Elge Facebook barakçı arkalı verilgen. Kısa video rolik arkalı verilgen. Tarkatlığını eski Pazar yerlerine katlar. bardık ile şu cağa gelip odat da. Melçilik de. İlgiz Mirza çıtırıp kalkan mümkün. Bisküvitlerine getirip Hala olsa bir palav diye ümitte eğilgelir. Просто eliyle kıynaladı kendini ortada. Elge hükümet şu nerselerdi aldın ala eldi kıynama çeşiş gerek bolçu da. Talağınlardı talaptay atkarıp Mal pazarına Жау gelip тұрған atkanlar болса, olsa бұнда para күн verirler суықта bu емес, күн şehirge. ыстықта, жаздың күні қайта жауылғанда жақсы болды. Таң біз ал жақты бар чалдыралы, андан келіп бұл жерді чағылдыралы. Olsa ne kılar? Инте ютубтан эле ел көрөт, анан комментарияда ел өзү баа берет. Бул жер шарты жакшыбы же ал жердин да? Биз болгон биз чагылдырып беребиz. Жолдордун örgüle. Çığa turgan жолдордун örgüle. Көрөбүз эми баардыгын бүгүн кечке ушул жерде жүрөт экенбиз андачы. Saatına 7'den 50 öttü. Görün ota. Жана айтпады эле, пробка болуп жеткиче абет болот го деп. Жарандар айтып атпады эле, ал жака пробка болуп жеткиче абет болот дедилер да. Тура эле ошондой эле болуп калат окшойт, мына кара. Пробка. Азыр мына болжак. Мына болжактын пробкасын көрсөм, азыр мына болуп, жана мен айткан Ош Разаков жолунун башталышы Барпорт ошол жактагы пробка болуп баштайт да. Az bul gelişi çıkıp atkanda болот. Кара мына пробканы, нар жактан. Да. Роодун жанына көпүрөгүн долоткан жерден сол жактан мына памек берет экен да негизги жолго да. Нар жак катыды, туруп калды уже. Көрдүңбү? Ана чагылырсаң турган. Туруп калды. Просто saat 8 болтат. Базарга жете элек адамдар. Ben bazarga peşkön barалы да өкөз кары чыга албай калабыз машинам менен. Машинам ушул жерге таштап туруп эле ичкери барып базардын ичин көрөлүчү шарттарды. Сиздер мыналы өзүнүн орду жакшы беле же бул жак жакшыбы? Bu yoqa endi kelatam ben hozir endi. Mal pazar çok orduyam bile yaxşıdır. Qanday bela bu yoqa qiladi. Mafiya qilib olsa kerak da dağı. Bir atası pul ko'rak ve maga jildiri verini iskede bir deputatıga de bir çoğu ya puldan düşken 30% seniki.
Bekede turalgı dakıl vasatta. Eldi kıynav eleni. Biz hazır buna saat 9 boladı hatta. 9'a 5 minut kaldı. Oh, böyle ne oynamız. 8'ge 5 minut kaldı. 8'ge 9'umuz 8'ge 5 minut. Olmayacak. Bu tetiri diyordu. Pazar yolga bunu yaşadım. Ulan. Ondan keyin kıldı da oyak yapsak bu yaka düşüt dedi de böyle bunun ucun adamlar. Tura bilen bulacak bundan da bak otobüste jogen alısı gende. Alısı Ondan gen- propkadan kim gelet bulacak ha? Kim kegesi geçsin. Keve koygan için anam alacak deyip javuşkan okşayt da. Sonma anda şartı yok andan bunday deyip de ulan. Жеткиче абет болот. Ошо жана айтыштыле жеткиче абет болот ал жакка пробка деп. Жана о жакта кичине ызычы болду да. Замакин барды эле суроо жооп болуп анан бул жак чалдырганы келет абыз да биз азыр. Азыр келатып мына обратно встречный машинанын жолун тостук да. Ya yol çok. Мына жолго машиналарды койду, обратно машина чыга албайт уже. Встречка менен барат азыр биз. Анан бул айылдын ичин аралап кирип атабыз. Ал жакта мал базардын жанынан үйлөр алыс болуш керек деди эле биз эле айылды аралап кирип кеттибиз го. Ay sentriye. Bulardağa kelele büyük. Ona birinci günü bol atmayı dağı yolda bir ve yargı da bol bir şöt kaka basın bir. Mal bazar kalktı yine. Biraz süzük kese boldu. Opasın. Жетейин дедик мал базарга. Şu geliyorsun. Öyle ne bol alış koy da ne? Ko propkanara. Ay bak gidin baba. Mandacıda maşını azalı koyuş gereği kendine. Bir maşineni koyup ketip kapız porter vurup ketip kaptır. Onu karava yapacağım. Yüge var maşineni küçük kalsa pıçırayıp kaptır. Karşıma porter vurgan. Parkovka karalgan dediler. 2 gektar jer, çoğun bu ayan çatın ayttılar hazırça. Munalı ne bilecek koyun. O kanca 1 kilometre olup ketdi da başladı buna oldu. Жолдор баягы койгон ал. Одно стороны болду. Парковка тургузулган. Мына жаңы базарга келдик азыр аралдагыгач. Аянты бирок действительно чоң экен. Чөп базардын өзү эле оңор эмес экен. Азыр 8ден мына 10 мүнөт өттү. 8-10 мүнөт өттү. Пробканы ар жак биз машинадан таштап коюп эле келе бердик. Башка бир машина отуруп. Эл мына базарга эми жетип келип атат. Тиякта болгондо бизге, например, Кыргыз Атайлык Кеңеш Исанов айлык бизге жакын болчу да. Ал жакта уже соода болуп бүтсө керек. Алар эми барат. Азыр жете элекпиз. Барабыз да каерде экен. Азыр могу чөп базары экен. Ал базарын көрөлүчү. Айтпады беле. Үстүбүздө экен, амма анан селкананын түгүндө деле селкана бул экен. Бирок территория действительно чоң экен. Бир экен да, мындай караганда сплошной бир чоң. Анан жана дагы кайсы талапты айтып атты эле, мал кананын үстү жабык болуш керек деди же мал түшүргөн жер жабык болуш керек деди. Ошол жер түшүнүксүз болот да мага. Ошол жана навес жабык болуш керек деп атпадыбы? Бул жерде бир кайсы жер навес жабык болуш керек? Билбедим. Бул жерде эле ачык экен. Высоко болду эми ушуна токтойт атты да мал. Бул жерден линия өтөт экен. Бул аябай жана мен ойлоп турмун кичинекей эле жанакы трёхфаз депчи. Мына качты да жок. А бул чоңдон экен да өзү дачы. Өтө мындай чоң жер экен бул. Чоң жер экен, действительно чоң жер экен. Бул жер
Обратно каяктан жол бар эми. İçin görölçü. Biz hem болгон чагылдырабыз. Жаңы базар. Мен өзү эски базарга деле ичине кирген эмесмин. Мал парковкага действительно мындай. Просто айылды аралап келеткен. Парковка кеңирген. Базардын ичи дагы сплошной бир экен, аябай чоң экен. Азыр базардын ичин дагы бир көрөлчү, жана цементтелиш керек, дагы эмне деп атат эле. Шулардын бир көрүп ана мына келаткан эл менен да иштеш көрөлүчү. Assalamu alaikum, qanday? Bu жаққа жидіріп қойғаным не болды? Бізге алсырақ болады екен, тескері болады екен. Бұл жерде жана талаптар, мына жақтың талаптары жоқ екен ғой, ошол талаптар бұл жерде бар ма? Туалет бар екен? Қолаңыздың берекесін берсін. Сіз де бірінші жол келдіңіз. Қаяқтан келдіңіз? Қайсы айлық өттің? Шаңқолдан келдік. Шаңқолдан? Кеңеш айлық өттің. Базар бұл жаққа жылып тұр ем. Нар жақ мыйзамды жауылыпты, талапқа жооп бербей. Мыйзамды көз жашаткандан жауылыпты. Егер талаптарға жооп бербесе. Бұл жер қандай екен бізге? Тетір емес пе? Бізге biraz кетіріліп екен, нар жаққа қарап. Не удобно болды да? Анан пробка машинасы шыққара екен да, азыр мына. Шұнықат жол пробка болады ғой деймін. Соны ойлап отырмыз. Ал примерно базар қаншада түгет? Батады, бүтөт. 12-лерге қарап тұрады. 12-лерде пробка башталады екен да, 12-лерден чагылыш керек. Туалеті жоқ бұл жақтың деді. Қанша жерде туалет бар екен? Biz hazır ile geldik. Birinci yol gelişіңер да. Содаңардың берекесі берсін. Содаңар, бірақ кеңгір екен. Кеңгір екен. Ал, мақұлы, сау. Sodаңыздан берекесі берсін. Birinci yol gelişіңіз бе? Бізге тетір емес пе? Biraz alыс болып қалады екен бізге. Бірақ территория бізгене салыштырмалы эмнесімен айырмасы бар екен? Мабрат, бұл жер тар ба? Егер елге күйген адам болса, бізге о жамандарды қашып береді жақсы болады. Жаман адамдарға жан, Елге күйген адам болса. Doğru айтасыз. Hazır biz жақ талапқа жооп бербей жабылып тұр да. Hazır елде ошо чагылдыралы деп атайын келдік да. Hazır жана туалет маселеси, туалет жоқ дейт. Канча экиле туалет бар дейт. Биринчи жол келишиңиз биз? Биринчи жол билбейт экенсиз атайсыз. Асаға сиз жерде постоянно келесизби? Биринчи жолубузда. Кайсыл айлык? Кыргыз Ата. Кыргыз Ата. Сиз да биринчи жол келишиңизби? Жок, айым. Шундай эрде отчомчу. Бізге қандай бұл жер? Біздің базар жауылып тұр. Жок жакта. Жауылып тұр. Мына ал жаққа келет екенбіз. Тетір емес пе? Же нормально эле, көнөбүз бі? Кеңир керекте мына жакта салдаш керек да. Кыскасы онда. Несін салсаш керек? Ай бойлор тегизде машина теңде турат болуш керек да. Az biz nar жақтан кирип, nar жақтан чипит алабыз бы? Же бир эле ушул аз biz бұл жақтан келдик. Чыгалабыз бы? Бу жактан кирип атат. Бу жакта ham стоянка бар да. Айга сиз şu жерде постоянно Çıkasınlar, pazar bütkünde çıkasınlar. Жол бүткеле да. Азыр толка кирип атат. Кечке чыга алмай жокпу? Пробка да. Стоянка тарыраак да. Pazarın içi keng. Базардын ичи кең стоянка, автостоянка. Туалетчи туалет. Tuvalet biri öyle olsa gerek. Шунча чоң базарга бир эле туалет бар. Ayda bir tuvalet var. Anan namazxanasını kengeytiş gerek. Намазхана бар екен өзү жок экен. Кичинеби? О, этекте турган кичине 2 комната, бул администрациянын немеселе. Талаптарга сиздерге мына постоянно иштеш жерде намазханасын чоңойтуш керек, туалетти көбөйтүш керек, автостоянканы чоңойтуш керек. Анан мына сайга жакын экен, анан мына высоковолту өтүп тур да, коркунуч жокпу? Endi Allah saklasın. Şotodan turgan etsek kim bilir kaçan üzülüyor onu. Буга бул рынокна сейлкананын боюна ачылганга эрчес кандай уруксат берди экен енді, анан мына рейс дагы. Мындай. Не кылабыз, сыртынан чыгып туруп, 10 жерден чыгып туруп, нар жактан кирет окшойбуз. Бул жак тыгын болуп кетти го. Байке, şu жерде иштейсизби? Bir мүткө келиңизчи.
Akbulak YouTube kanalı da. Akbulak, Talant Akbulak YouTube kanalı var. Namazxana tağdı, birlece dedi. Birlece dedi, dağı var başka yer. Komitası var da Pakaşulu. Ha, Pakaşulu öyle. Çoğun ötesi Anan dağı bir yeri cavuk koş gerek dedi. Kaysıl yerde aytıyorsa cavuk koş gerek. Üstü mal düşürgönce cavuk koş gerek değil. Pazardın özünün şartları var ekan, talapları var ekan. Talaplarını hem çekilse Arkadaşlar, mal tok. Nasıl? Toda olup da prem avtostenkanın üstünde olup kalıptır bu. Korkunç yok mu bu var? Ruhsat bergen, hiç korkunç yok demek ha? Prem buna el soda kılgan жерден ekan da buna qarasаңыз. Üstünde ekan. Ana selxana buna zdanyanın bilen arağında ekan. Tualet var mı? Qancha? Qancha shtuk tualet var? Jalpı rынокта. 3 shtuk. Qaysi жерде biz baralım? 3 yerde var dediniz ha? Boldu, rahmat aka. Bunday hurmatlı bekendeshler, rынок hazır. Jalpı hazır bugünkü kelgenlerden suraylıçı, başka jogorku rыноктан kelgenlerden dagı suraylıçı, bazardın içinden suradı. Assalamu alaykum. Aleyküm assalam. Bazarga dünç jolun kelişerim mi al jerge? Hazır jogor jaktan keldingерби, bazar жабылган үчүн? Кайсы айыл өкмөттөн? Караташ. Караташ? Ыңгайлуу элеби? Жақсы. Şartı bolot, ustray etedi. Жақшы элеби? Элештери жақшы, ha? Жайлаштырган окшойт да. Стоянка азык-түлүк. Ой, капасак эми сатып Сыйылым жақшы, нормально. Шарт. Жақсы, таксиге кыйын болот экен. Qancha жерде tualet var? 2 жыл болушу. Aka, şu yerde işteysizmi? İşteysizmi şu yerde, korkmağınız geliyorsunuz abi. Sodager. Sodager mi? İnsanlar yaxşı bo'ldi. Qancha жерде tualet var? Qancha жерде tualet var, bilesizler mi anık? Boşuna biletkendik. Boşuna bilen demek ki. Namazxana bir жерде var ha? Şu çıldıyla yürüyelim için. Bak, mal en apasını mına aldı. Высоковолттун алдына авто стоянка болгону, анан эл ошол жерде отуруп тамак сатып, тамак жегени, анан отуруп алып мал аркан жип сатып аткандары да мына бүт шунусу коркунучтуу экен да. Шунусу коркунучтуу экен. Алганы чоңдугу мага реально мынал жер чоңдой көрүнүп атат. Нар жакты бир салыштырып көрүш керек экен. Нар жак эми ичине кирелик, толук көрөлөкпү базардын ичин. Мал жер чоңдой болуп атат да. Анан мынал автостоянка действительно мынал жерде шарт бар экен. Нар жакта автостоянка ушул каралган эмес го дейм менимче. Салам алейкум баке. Каяктан келдиңиз? Акчабудан. Кандай жаңы базар? Эм келдиңизби? Отпайке сиз бу жерге келгенсизби мурда? Эм келип атасызбы? Бизге бир аз алыстык кылып калбайбы? Өзүнүн базарды жабып коюптур. Мындан ары иштебейт экен. Ha? 100 сом менен келдим. Такси 100 сомму экен? Мал алып келсе кандай болот экен? Одан кымбаттайт да. Азыр порте канча сомго келет эле Акбулактан базарга? Порте 150 сом менен. 400 сом менен. 100 сомдон. Азыр эми бул жакка 100 сом болсо керек. же кымбаттайт да. Базар таксинин баасы кымбаттайт экен. Алыстайт бизге Кыргыз Ата, Кеңеш, дагы Исаны ушуларга бизге тетири болуп калат. Шартын бир көрүңүзчү, туалетте кандай? Туалет бар, туалети жок деди, намазхана кичинекей дедиле. Анан дагы бир базардын талабы. Машина баягы малды түшүргөн жердин үстү жабык болуш керек да. Кайсыл жер ал? Бар тегеле бир үстү жабык жер жокпу бу жерде? Ал ошондой навес болуш керек, баардыгы жабык болуш керек. Биздики кандай, ачыкпы? Ойлордун үстүндө жабык жерлер бар. Салыштырмалуу мындай бул жер чоңурактай көрүнүп атат мага. Сизгечи? А бул тар деп атат. Бизге чоң бу экен, а? Болду, рахмат беке. Садаңыз бере кезмер. Мана эң эле коркунучтуу мына болот атат. Высоковолт деп коебу, мына токтун. Мына шу бүт эле адамдар получается базардын ичи бүт ушуга сыйбасын экен да. Мен билбем, базарга буга анты уруксат берип койду дейм да, рейс.
Обычно базарға bunday көп адам. Qara adamның келіп atqanын qara. Бұл Мына елдің келіп atqanын көрдік қой, бүтелер. Мына қарасаң, бүт ұсаққа олықтың үстінен келіп бар. Азырмашылар hem ошол мазақ жабылғандығынан келіп атты. Мына saat қанша? 8:30 болды, көрдің? 8:30 базарға еми жетіп келеді. Негізі эле өзі бізге эми, біз Кыргыз атадамыз да. Кыргыз атаға бізге тетир болуп калат экен, алыс болуп калат экен. Бизде өзүбүздү тып келип, соданы кылып тып келесиң, сатасың же сатып алып кетип каласың. Бизге жакын болчу да. Жабылды, билгим келип атат. Биздин машиналар о көчөдө эле калды. Жолдо отурсун. Парковка кеңири дедиле. Жок, батпайт. Ол эски мал базар барбы? Парковкасы өтөлөт. Абро чоңбу. Чоң эле да. Базардын ичи, базардын ичи могул жерде чоң. Базардын ичине кирсек билебиз да. Кирелексиң, эми келдиң? Эми кетти аман. Бизге кандай тетир болуп калбадыбы? Шел, мал базар. Ал нар жак иштебейт экен эми. Тетири. Тетири? Ал жактын талаптарын аткарып 3 пунктту аткарыш керек экен. Анан кайра аштыртат окшойбуз, а? Аткарса оңой. Эл аткарат да. Эл сурансак аткартат да. Бизге санкция тетир чал. Содаң берекесин берсин. Ой, содаңыздан берекесин берсин. Бой бараке. Берес. Бараканы тартып койчу бир. Бере. Ана, Бериң şu aytганыңыздан азымыз өтүп көрсөм. бере. Бериңиз. Баракасын берсин. Сатымчак. Бир жол эле маккам туруп албай. Бересиз шога. 30.500 сом, 12.000 болгон жок бул. 30.500. Koş bet şuna, şu bet şu. Aka men 100 сомдон эмес, 1000 сомдон кошуп берсем. 100 so'm da bo'lsa bering. Qancha deb o'tasың? Do'st qancha deb o'tasың? 500 сом. 29500 berin. O'sha normal ekan. Aka elga qarab sattың, elga qarab 30.500. Tamasha. Rasmı? Al ülkeden kıyıl koy. Masda açıp koydum ha. Yama mahkeme kes. Yama Anca. Şaplığa berseniz aldım. 30.500 sonra berseniz. Şunda bu жерде 30.500 götürüp var. Biri Eko bu echki da. Rasmı? Azgina pazginangiz koysun. Azgina çiçe de. O 1000 somdan koysun. Sizi çiçeğiniz kanca özü? Ya azgina kaldı veremezsiniz. Azgina Aytınız kanca? da. Azgina. Aytınızçı. Şu azginanı men izlemedim. Kaçağı bir barakani tartıp koyalımçı. Verirsen aytınız kança. Hala aytınız. Barakasını Azginanı versin. men izleyin. Razı bolsun. Verin şu. Veringizem. Kıyıl ulançak. Ver. Tekrar Kança. televizordan körüyor. Olmuş Cengiz ya. sögöt bunca baladır. Veringizem mi? Veres mi? Verdi. Çiçeğini koyun şu çiçeğini men izleyin de oturun. 30.400. 30.000. Mehnat kılıp koydu. Doğru ya. Mehtante 1000 somdan kılıp gel tamak. 1000 somdan koşultam. 200 somdan koşultam. Var baraka bir 500 koş söylüyorum gelsin. Hadi diyenci. Berçi bire. Berekesi versin. işin bütçe zaten. 500 son bir. Buna bir siyonka talan dükkan alnında bir baraka sevdir oğlu. Özün al otasın bunu mı? men çeteleyim 500 son. Size öyle akıl. Vereme. Kaça? 30.500. 35 dolar kıl yapsın. Koş keçine koş. Keçine yürekten. Koş. Koş emi. Çiçeğini koysanız çiçeği 50 son bere bola bu. Ya 50 son mu? Çiçeğiniz 1000 son eken ne oldu? Ya 1000 olmaz. Çiçeği de 1000 somdan koşturup gel basak. 30.500 son ondan ayağa kıyım bu. Gel kıyım var. Çeke razı bol verin. Çeke bunca olanla kıyım. Verin ya. Aka verseniz. Sotağımız hepsi. Sotağımız. Mehnat kılıp koydu. 200 son. 500 köp olsa 200 ver söylüyorum geçsine. 200. Rastlı. Hoy baraka. Mal malalı. Hoy. Geliniz mi? Eldin gavga kulak tutsanız Soramaz. 200 son da otur. Vermeyiz bana ekmeği. 30.700. 30.700. Cigirmasam pul verin. Raz. Ya gitme topu abi. Cigirmasam tada verin. Veres mi? Verinize mi? Oy, soğukta turbaylı. Onda Var baraka. çiçeğiniz kaçsa mı lan? 200 son pul emez mi sizge? Oşo tavalotu çöt tavalotu atak. Daha hoş çekşine. Bir Ya koşturmak verin. vereme bir 100 son koşsa bala oşo. Ha 100 son. Meli. Koşturuyor böyle. 100 Pul son. esetleşen Var bu. baraka. Bala rast oşo. Razım önde 100 koşayan bereketinde 100 son veren. Raz mı? Rast mı 100 son.
Oy aynen 100. Men başınızda da çaypay. Hazır alıp koyat kayrayı. Berlat koysa veremedi. Ben Mehnat koyuz öyle arkadan su koy öğreteceğiz. Yo unaqa. El bütközüyorum. Mamas el bütközüyorum. Yo eldi yapırmadım onu el bütközüyorum. Doğru mu? 30.800 lira. Yok bizce ozgina berem ozgina. Maş bola. Şu bola mehnat kıldı. verdim atan balanı. Bu bola mehnat kıldı maş bola. Doğru. Sataman şu bola. 31. 31 var bereke bol der. Allah bereket. Bunu acaldıran uçağı. Hadi. Berekesin versin. Bunu attı. Talant YouTube kanalı görmanları. Подписка kılыңızlar talantqa. Birinci jol Barbarakaga özümde көп oldum. Kettik yıldaylayız. Qanday bazardın özü punktlar bolot ekan go? Bilbeyim, ne olmayın taşlayın. Ayıldan alыс болуш керек деп атат да. Ayıldan, үйлерден, то есть үйлерден алыс болуш керек. Бул жерде деле үйлөр бар экен. Биздин базардын жанында деле үйлөр бар. Бул жерде деле бар экен. Ана бул жерде мына высоко болуп бар экен. Селкана жакын экен. Эми жөн эле өзүбүз деле иштей берсе, биздин базарды иштеп эле ошол жерде эле сауда кыла берсек боло эле эми бизге тетир экен да. Мен мунага кантип мыйзам жол бердим да. Полный мына алып баштан аягына чейин. Аксакалдар сагынып. Сөз кошоюн деп атасыздарбы? Каяктан келдиңиздер? Шерденби? Онда сиздерге жакын. Уларга боло берет. Уларга бул базар иштей берсин. Биздики деле иштей берсе болмок да. Эми урматтуу мекендештер. Аксакал менен базарчыбыз сүйлөшүп келиңизчи Аксакал. Урматтуу мекендештер. Эми мен Кыргыз атадамын да. Биздин базар талаптын 18 пункттун канчасына 3-өөнө жооп бербей базарыбыз жабылды да. Эми мындан ары ушул жерге базарга келет экен, жаңы базарга. Бизге бир аз тетирүү болуп атат да, алыс болуп атат чындыгында. Мына азыр келдик пробка, анан кайсы пункт билбейм, мынаны ба сейханага жакын экен, үйлөргө жакын экен, үстүдөн пүрчө, мына высоко болуп өтүптүр. Бул жердин талабы кандай билбейм го, салыштырып көрөсүздөр. Бирок парковка кеңирде эле сезилип атат. Эми нар жакты барып туруп тартабыз. Ал жакты мен кирип көргөн эмесмин ичинечи. Бизге Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө, Кеңеш айыл өкмөтүнө, Исянов айыл өкмөтүнө бир аз алыс болуп калат, тетир болуп калат экен. Анан эми базардын канча көп болсо ошончо жакшы. Мына ал жактагыларга Арабандан келсе керек. Мына Арал айылы, ана Каракокту, буларга өздөрүнө бул жерде базар болсо жакшы да, жакын болсо. Бизге деле ошол жакта иштеп турса жакшы болмок да. Неге ал жакты жаап туруп элди кыйнап бул жакка алып келди билбейм кыскасы. Кандай шарт? Жолу ям сазым тар экен, Жолу тар бекен? Сүйлөп койбойсузбу кичине? Келсеңиз сүйлөп койсоңуз. Каяктан келдиңиз? Кайсы айыл 1 мүнөткө, кайсы айыл өкмөттөн келдиңиз? Сакай өкмөттөн келди. Вот биздики жабылып калды, уктуңуз да. Жабыл ушеге барып алдык биз. Тетирүү бул жак? Конечно. Пробка экен. Жерде жол bir машина эле бер жак келип атат. Бияка бара албайт. Мен ошол жактан тешкөн келет. Азыр бул жерде деле үйлөр жакын экен, селкана жакын экен, высоко болуп жакын экен. Эми кемчилдикти издесең баардык жерден эле чыгат да. Эгерде элди ойлосо, азыркы аким жылдырып аткан болсо, протокол негизи комиссия негизинде деп атат эми. Элди ойлосо, ондо вообще жана кара не дейт? Адыр деди, кара адыр дейт, жаман адыр дейт. Жаман адырга дейт бир шартты түзүп, чоң эле баардыгын бир эле жерге кылып койсо болмок деп жана бирөө айтты да. Неге жапты дейм? Талапка 18 пункт бар экен, талап бар экен, базардын талабы. Базар иштеш үчүн 18 талап бар экен. Ошол 18 талаптын 3-өсү ишке ашпаптыр да. Аны эми ал талаптарды ишке ашырам деди. Ашырса иштей берсем ооба дейт. Эми биздин базарком ошол талаптарды ишке ашыра турганбыз, кайра ачып берсе жакшы го дейм. Биз эми машина мына жактагы таштап коюп келдик да. Азыр мына жакка келип атып чыкканга болбой калды да ужечи. Только кире турган болду. Бул жакта эле ошондой экен. Урматтуу мекендештер, Талан YouTube каналына катталып коюңуздар. Ошол жерден көрүп өзүңүздөр баа бериңиздер. Билбейм, кимдики туура. Элди эле кыйнап атабы дейм да, билбейм. Несе айырма, мен особо деле мындай айырмалай бербейм. Базарчылар базарга келип жүргөндө карап көрөсүздөр дагы, кайсыл жерде шарт көбүрөөк. Ал жакта канча туалет бар деди жана? 10. Видеодо көрдүңүздөр, ал жакта 10 туалет бар деди базарком. Бул жерде 3 туалет бар деди. 3 туалет кайерде экен, бирок көрбөдүк. Намазханасы кичинекей деп атат, намазханасы тар деп атат.
Эми чемчилдик издесек бардык жерде эле бар. Бардык жерде өзү жакын жерде иштей берсең, бул деле айылдын ичинде экен. Ушундай урматтуу мекендештер, биз болгону чакылдырабыз. Samsun para geldi. Каяктан келди атасыз? O Çeşmeden geldi. 9'ga 15 minut kaldı. Pazarga yem jet geldi atasız. Yem. Çeşmeden geliyor atasız. Soğuz 7'de dönelim. Kayaktan? Prokominen geliyor atasız. Marcakta bu gezde уже tat bütünüzler bilen ne udobsuğa jaralı. Mına karagança. Mına urmatlı mekendештер. Dıyqandardın, malçılardın mına özlörүнөн угуп атасыздар. Mına 9-15 minut kaldı. Bizde olganda azыр sodap bitse kerekli. Ağzı satada da. Hem oşol jerde işteyesi olmakta bu jerde çın öyle gündür gören kızıkçılığı var okşoyt. Borak şöyle. Bireunun kızıkçılığını negizinde ele alacak jawap koygun okşoy jön ele eldi kıynalıda degende. Magazinin aldan ve probka. Anasa. Hazır ol profkan kan tarsak bulut. Kandayla? O magazin al. Yakın levken. Yakınlara. Bucaktan çıkıp profkanı gösterip koyulu bu. Haktan geldi tas. Qaysi aylık ötön? Qarataş. Bucaqtagına probka deyt. Mına bazarda mına azarga azır mına 9'ga 15 minut kaldı da yemi gele tasda. Qanday? Şart qanday ekan bucaq salıştırmalı. Sizge sizde bazarçılarga sizlerge özünün ağzına jawap koygon jagı udonmabı же бул жер удонмабы? Şağı da ketdi. Aşağı udonmabı. Biz de falan aldık alıp ketdik. Anası. Sen de bir hafta başta kim tutkaydı? Beş köp geldi az. Boldu rahmat. Үйлерден алыс болуш керек деп атты. Үйлерден айылды эле. Айыл, ассаламу алейкум. Каяктан келип атасыздар? Халелин. Жаңы биз жак базар иштебей калыптыр да, жабылыптыр. Ал жак кандай бизге удобнобу? Ya udobnu emas ekan, al yoqqa hozir 1,5 soatda kirib место topib qo'ydik. Biz yo'lni оборот. Тетири, не удобно, а? Bizdiki dele işte bu cedele işte verse olmakta tura. Bizdiki o'zi mol bozorga qaraganda stayaka cho'ng ol, o'ta cho'ng. Stayaka noqat. Azı borib tartgancha biz onu girele ekanmiz. Azı bu yerde selxananing jani, uylarning jani, Ufaka oltun jani ekan. Probka. Probka o'tsangiz bilasizlar. Bo'ldi. Ayıldın ne içindegen o bu üzeri. Ha? Ne oldu? Probka oldu dağı. Ne oldu? Probka o. Probka mı da ne güzel hakikaten. Mal. Yani ne canında geldi bu. En kızıkçıl oldu bu. Kanti ruhsat aldı dedi. Bulagerler fark etti. Mına selxana екі жағында тең окшойт а. Бирде жанакы мындайынан өтүп калат экен да. Бул жерде деле selxana бар экен. Эми келет. Эми келе атасыңарбы? Содаңарды бер. Мына эми келе атышат. Bucak kaykılacak ha. Ayaktan çıkıp kaldık biz he. Bucak tıkırık. Kayka bucak mı? Akmiyat mı mı? Eme öpmüyot mu? Mektep mi? Mektep ögen. Bucak mektep. Bunandayla o narcaktan biz çıkıp gidetik şöyle ya. Maçtanı, hayra maçtan peşken mi gidiyoruz ya? Bak, bul жақта өзі бұл базар
Воскресенье gün iştebeydi genler. Men bilişimçe. Başka günler, 3. günler işteydi genler. Anan men bu жерде mekdep dagı var eken. Azır emi bardığımız жерге alıp kettiksa, bugün воскресенье, ondan ары воскресенье dagı bu жер иштей турган болсо, onda ушул айылдын жанагынар жашоочуларына бир проблема пайда болот да, күнүгө пробка болуп. Күнүгө пробка болуп. Анткени буга чейин азыр менин билишимче 3 gün, дагы кайсы күн 3 gün мектеп ушул бул нар жактан келсе да болот экен, бул жактан да кирсе болот экен да, значит. Ана. Эми билбейм. Бул жактын кайсы шарты жакшы биздин базардан билбейм. Азыр эми биздин базарды чагылдыралычы макул. Кирсене боло турган болуп калдыбы? Базардың аракылай жылдырыш керек. Каяка жылдырыш керек? Эски ордуна. Эски ордуна, вот именно. Сиз каердин тургунусуз? Зулпуевден. Зулпуевденби? Бизге тетир болуп калат экен а бул жага? Азыр көпөрлүк балдарды келдимде böyle тетир болот экен. Бизде о машина алып кеткен, о нар жакта таштаганбызчы. Эң жакшысы о жаман адыр 75 деп коет го. О, жаман адыр, жана көпчүлүк ушуну айтты да. Эгер элди ойлосо, тартып атасызбы? Эгер элди ойлосо, ошо жаман адырга жакшына кылып шарт түзүп керек эле деп. Бул жерде кимдир бирөөнүн эле кызыкчылыгы бар экен да, элди жөн эле кыйнапчы. Иштеп аткан базарды жабып, бул жака жылдырып койду. Адамдар базарга эми келет аса 9-дан өттү. Пробка. Пробка. 1 saat жол болду. Азыр нар жак Ош Разаков жолу кандай болот экен дегенде базар бүткөндөн кийин, а? Кайткандан кийин бир кайткандан кийин чагылдырып көрүшүбүз керек экен ошол жерде кандай болот экен объекттерге. Биз азыр барып туруп, как раз биздин жабык базар пустой турат. Ал жакты пустой кезинде чагылдыралы. Салыштыралы, өзүңөр анан баа бересиңер. Анан 12 болуп калса, 12де кайра келип туруп пробканы чагылдырып көрөлү. Болобу, болбойбу, а? Болмас. Элдин ой ошол өзүчө. Элдин бир-эки адамдын кызыкчылыгын ойлоп атабы булар дейм да. Эми угушумча, эми тастыкталган маалымат эмес да, мага айтып атышат. Мурдакы Нукаттын акими Данир Белекович деген болгон. Ал жылдырам деп атканда жумуштан кеткен. Азыр Баткенде аким болуп иштеп атат экен. Анын бажасы дейби, бул базар мына Аралдагы мал базардын базаркому дейби, кыскасы же ошо бажасы экөө бул жакка акча булаш эткен дейби. Кыскасы азыркы жаңы келген аким анын жердеши болуп чыгып атат. Мурда экөө бирге иштеген экен. Анан ал учурдан пайдаланып жылдырып бер деп жылдыртты деп ушундай айтып атышат да, бирок тастыкталган маалымат эмес. Кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы точно бар экени азыр эми салыштырып көрдүк да биз. Шартты салыштырып көрүп атабыз. Мен бул жакка биринчи жолу келдим. Токтоңуз, машина шу жерде экен. Болду, түшүп калайлы. Рахмат. Рахмат. Allah razı olsun. Biz maçtan şu жерге таштап кеткен элек. Адамдар дагы эле келип атат. Мага saat 9 болду. Адамдар эми базарга келип, ана пробканы калсаң турат ошол жерде. Dedim o çağıldırsan bayağı biz gelgende provkalı anan turat öyle gördün mü? O provka. Мекендештер, биздин өзүбүздүн Меш колхоздогу мал базарга келдик да, азыр эми бүгүндөн баштап жабылды бул жер. Эми мыйзамга баш ийебиз да. Мыйзамдын талапты эскертүү, 1 жылдан бери эскертүү бердик. 1 жылдан бери ошол 3 талапты аткарбады деп, ошонун негизинде акимдин протоколдук тапшырманын негизинде жапты. Эми азыр айланып келдик. Мен бул жерди дагы азыр мына атайын кел көрөйүн деп келдим да. Сиздер ушул жерде иштейсиздерби? Ооба, иштейт. Мындай, мынал жер эмне?
Bu жерде стоянка. Стоянка мында качы? Канча сотик? 90 сотик. 90 сотик. Бұл жерде машиналарды иреттеп, тизип, Бул башталышыбы? башталышы. Айсы кете үзүлдү Бұл хакете. жерге кире бериш, кирет, бұл жерде 90 сотик. Бұл жерде машиналарды иреттеп, тизип, мына жақта. Бұл жақта. Бу жакта эмне бар? Бұл жақта стоянка. 3 талап коюп тур да. 3 талапты сиздер мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарда 18 пункт бар экен. 18дин 3-өөнү аткарбапсыздар. Ошонун негизинде бая заматим айтты, протокол негизинде бул жер жабылды, болду, базар жабылды эми деп атат. Качан ачылат десем, ошол 3 талапты аткарса дейт. Неге ошол 3 талапты аткарбадыңыздар? Шартты түзүп бербейсиздерби? Элди кыйнабай. Азыр мына видеодо бардыгы нааразы. Неудобно, алыс экен, жол киреги кымбаттады. Ол жақ алыста. Алыс болуп атат, эми ошол элди кыйнап атпайсыздарбы? Мына базар турса, неге шартты түзбөйсүздөр деген суроо сиздерге. Билсеңиз шарт түзүп алыш мүмкүн, бирок колдон келсе түзүлүп атышат. Бул демелерчи. Бул жерде стоянка. Бул стоянка. Бул жерде ооба, бул портерлер баягы мал түтөп көчөдөн түзүшөт. Биз да бул жерде да иреттеп тизип, саат 5те келип, колдон келсе неме кылып турабыз, порядок кылып. Бул жерде мына жак полный мал алып келип, түтөдөн шегеп. Базарыңыздар каякта? Bu jaqdan gidelim, bu jaqdan boraylik, bu jaqdan chiqib ketamiz. Каякта? Bu yerda stoyanka. Бул жер канча сотик стоянка? Ko'p mashina ko'p atat, biz yarım git berib qo'yib qo'yatat, Мына о, мана сиздерге Bu joq stoyanka ko'p, mashina dengilib atat. Азыр Bu yerlerde stoyanka, bu yerda portföy to'plab ko'rib tushiradi, mallar solmuş. Ondan gelişe şart tutuyor bu yerda. Bu yerda çok mallar şey değil. Mallar var, bu yerda kontrol var. Mal pazara girdik mi? Girdik lan, mallar bir Ögüz pazar, çok mallar bunlar. Gün mesela tazatı almış. Таптаза дейсиз. Бокко каяк таптаза? Азыр коюңуз, мына жерде ушул жерде базар болот. Адамдар ушул жерде басабы? Ооба. Сага төгүлгөн мына мал экен да. Bu tazatını alacağım. Tazat turbasan koyamam. Çünkü bazardan süreyim alıp. Buna olsun koy koyamam. Bir üç yerin havesi. La koyla orada. La koyla. La yine koyla orada kamayıt. Gelin bunu koyup О, маржакка чейин баардыгы, маржакка чейин мал базар бар. Ya Бир эле жерби? Mal bazar Бир эле жер бул жерде, наракта бир эле жер экен, узун тосулган экен да. Gengeli. Менимче базардын жанакы объему алжакча мынандайынан узун кетиптир да. А бул жер широкийраак экен, а? Широкий, анан менимче базар бирдей эле го дейм, объемучу. Мына жерди чоң деп айтышты видеодочу. Видеодо көрөсүздөр чоң деп айтты. Менимче объем бирдей эле, просто ал узкийраак, бирок длинный экен да, узун экен. Бул кыскараак, бирок широкий экен да. Мага менин көз карашым менен объем бирдей эле экен. Бул жак эмне? Бул жакта автостоянка бар. Мына жакта бүт автостоянка бар. Мынанын артыдагы мына жол бар, а? Жол bu jakta stoyanka. Мынанын ичи дагы стоянка. Bunun içerisinde. Анын нар жак бетиндеги stoyanka var.
Bak bala bakça ne var ayırdı? Sen canında. Polnu isteyen sizlerge. Bundan açık ederiz. Bundan açıp biter. Bucak yiyin. Bunun bardı isteyen sizlerge karaştı bu. Aldaktı da parkovkası kengir eken da. Kengir eken. Yok yeğilmiş ayıp. Sen bilmiyorum, benim göz karşımda aldaktı da kengir eken. Sen geç. Ana bir ok bunu derdi bunday. Burada sen bu yere balda çizişet. Anlamaz kana. Hazır interesden ben yolda gelesem bacam çaldı da. Alacakta 25 pala işte tilgiz bacağı hazır gelip kettik dediler. Ben gelip tartıp kettim desem Aralda o. Aral'da. Aral baca benim bilmeydim ol bacağını Alcer'de işteşinç. Ana kimge karaştı size baca bizge karaştı deyik. Al bazar bizge karaştı. Gelgeni kesin. Degen biz üce çip kettik dedim. Biz üce silecektı çakıldırıp çip kettik. Sağa karaştı Alcer'de uğuşumça denir belek uçtum bacasına teşelü dedik o desem. Yok ağa hiç kanday teşeliz yok. Biz açkanbız. Azlık bugünde 25 adamды işletem şu yerde dep. Özümün bacam çıktı deyim. Kanday al жерге kanday al жердин ээси deyim. Uyaldım sıragandan. Sözün arkada. Özümün bacam biz işteyiz dep kaldı da. Emi Ya namaz biz daha uşu işteyiz de. aha. Emi Начальство oluyor kaç adam şey tek koyun ayıp o bize de bu adam. Aljakta деле үйгө жакын экен, селканага жакын экен. Анан жанагындай чоң ток линия өтүптү да. Мынанын үстү мына жактагы полный эме. Bu yerde steyim. Значит, çıkıyorum zor. Şimdi maçta gideceğiz. Дәмдүсүзбү? Кантип атасың? Базарды жаптырып коюпсуз. Не болду? Эми барып келдик биздин ар жакка, базарды көрдүк. Мен мындай бир айырманы деле таап албадым да өзү негизи. Ал жакта деле кемчилдик эми жок эмес, бар окшойт. Азыр эң кызыгы бажа чалды. 25 бала иштетем, бул бизге караштуу, бул базарды биз ачканбыз деп бажа чалып чыкты да. Анан менин бажам чалып чыкты. Менин бажам ылдыйдагы базар ошолорго таандык экен. Эми мен адилеттүү болушум керек дейм. Бажа чалганы менен салыштырмалуу. Ал мына кандайына мынандайынан чыгып, мына жерлер да сиздерге караштуу, бул жер дагы. Жол. Нар жактагы да ортодагы стаянга сиздерге караштуу. Сиз ушул жердин базаркомусуз да. 3 пунктту аткарбады деп жабып койдук деди да. Эртең менен көрдүңүз. Ошол 3 пунктту ишке ашырса, кайра ачып иштетсе болот деди. Ошол 3 пунктты справлять эте аласызбы? Справляемый эле мындай ошибкабы? Правильно ошибка. Чоң ошибка эмес да бул. Ошону чыгарышым болду. Ошону 1 жыл эскерттик дейт да эми аксакал. 1 жыл эскерттик дейт. Эми ошол нерсени справлять этип коюп элди кыйнабай. Эми азыр эл кыйналды да. Биз бар көрүп келдик. Саат 9-да базарга жетише элек. Пробка деп эл наразы болуп баратат да. Мына Кыргыз Ата өкмөт бизге эми жакын да, бизге мына өзүбүздүн базар болгон жакшы. Ал жакта эле иштей берсе мен каршылыгым жок да. Бул жерде эле иштеп, ал жерде эле иштей берсе болот эле да негизичи. Анан бизге эми азыр мына өзүмдүн айылдаштарым айтты. Бизге бул жерге 100 сом болсо жол кире. Азыр эми ал жакка 200 сом болот да. Жол киреден убакытта эми алыс биздин мына Кыргыз Ата айыл өкмөтү анан кеңеш бул жагы Көкбел Айсанов. Караташтагы бизге келе беле? Ушуларга баарынан ушул жерге ушуларга жакын эле да. Көнүп калган нерсеге эми кемчилдикти моюнга алган, баягы оңолуш үчүнчү оңолунун 50% кемчилдикти моюнуга алуу дейт да. Моюнуга алдыңызбы? Демек сиз 50% уже оңолуу жолундасыз да. Жок, жетинде да. Көйдө 10 пункт болгон да. 10 айтсаңыз конкреттүү 10 пункт боюнча мен азыр булардын акты бар. Бет управленияны, бет управление 10 пункт боюнча неме берген, бизге жолдомо берген. Одон баары талапка жооп берет. Бул жерден бир эле элдик конуш боюнча кичине проблема бар деген. Элдик конуш ал жакта деле бар экен. Ояктан мен барып көргөн. Мен чагылдырдым. Мен оякты көргөн жокмун да. Эми калса эч керек, мен көрдүм деп бирөөнүн эмесин базар мен жамандабаймын. Жок, жамандаганы керек эмес. Ал жакта эле иштей берсин, бул жерде эле иштей берсин. Ол да мен элдин калыс сөзүн айтып. Экинчиси кайсы? Экинчи бул түшкөн малга дейт, түшкөн малга. Навес дейт. Эми ойлоп көр, 1000 портерге кандай навес керек буга? 1000 портерге. Жок, анан эми ол навес сатат эми. Ол жакта бир анан кийин ошол
Mal Жасат çıkama koyup neresi? ötpelеңiz ошону. Жасат коюп Ол эми жаса. ötpelеңiz. Ал жок болсо деле түшүп атат экен туурабы? Түшүп атат. Эми ошону жаса десе жасап Ол коюп жасап қойшы ötpelеңiz. ол ошону жаса деген бизде ешқандай қағаз жоқ, жолдама жоқ. Мынаны жоқ қыл деген қағаз жоқ. Соны көрсетпей қағаз бізге берген емес. Кече келе бұл. Кечеге үчүнчүсү бұл ошол мал базарга кирген жерге мал өткөн жерден отдельный адам кирип чыгыш керек экен. Отдельный проход болуш керек экен. Туура эле. Негизи туура эле. Мен Мен таза кирип чыгып кетким келет. ошону бизге ошондой көрсөтмөнү берген эмес да булар. Ошондой бизге ошондой кагазды берген эмес да. Эмнеге анан эртең менен зам акимден ошолорду сурабадыңыз, талап кылбадыңыз? Жок, ал эми мен ондойду мен ошону угуп атпайм. Эми сиз базаркомсуз да, сизге 1 жылдан бери эскертүү берип атса, талаптарды аткар деп. Жана айтпадыбы жанакы ким ветврачыңыз? 8 ошибкаң бар эле, 5өөнү турладың, 3өө калды деп айтпадыбы? Тура эртең менен видеого тартып 10 пункт боюнча. Мына бар менен кагаз. Жок, эми ошону ачыгын эле айтты го, сен ошонун канчасын деди? 8-ин аткардың деди. 3өө калды деди. 3өө калды деп атпайбы? Ушул 3өөнүн мойнуңузга калды. Ошону жакшынакы эле шартты түзүп кой, бизди элди кыйнабай. Şu bazarda işletseniz болот эле, кемчилдикти мойнуңузга алыңыз да, аксакал киши экенсиз. Шартты түзүп берип иштетиңиз да. Бизге ушул жер. Таба беришет да. Я. Кемчилик таба беришет да. Жо эми ошо тапкан кемчилдигиңди справлять эткениңиздер жакшы да. Бул жерден тыйынтып тагып аткандан кийин биз эл дагы ошол жерге келип, например, мен жакшы жамандыкта ушул жерге келе алып мал алып кетким келет да, ал жака бардык, вообще эле алыс, неудобно экен. Азыр обедте барып чалдырабыз пробканы. Обедте ал жер кандай болот? Анткени Ош Разаков жолу, международный багы, эл аралык майниге жолда, ал жерде плюс көпүрөңдө болуп атат. Тыгын кандай болот, ону чагылдырабыз. Просто ал жакта эле иштей бересиң, бул жерде мен адилеттүүлүк менен чагылдырып берем. Просто эл сурангандан кече Илгиз базарыбыз жабылып атат. Бүгүн саат 5-те киргизбейт экен. Кел, биз дагы барабыз, киргенге аракет кылабыз эле. Биз эми болгон чагылдырабыз деп келдик. Эртең менен отурдук. Машинадан түшпөй отурдук, келди, узатып жиберди, акыры сиздер келиңиз, зызычы чыккандан анан түштүк. Биз дагы темага аралашып калдык. Мына сенин эмеңи угуп атабыз, молодец. Мына элдин арасына жүрөсүң, элдин көбөй көтөрүп жүрөсүң да. Ол жагам иштей берсин, эч каршылык жок. Согласен. Олам жеке ишкер. Олар мамлекеттен налогун төлөп атат. Мен эми жеке ишкермин, мамлекет төлөп атам. Бу жерде ошончо адам иштеп, бала чакасын багып атат. Бул жерде эл келип мындай коопсуздук болуп атат да. Эл жерге барып, мына жолдон өтүш проблема. Ояктагы элди пробка кылып атып мына азыр эми өзүңөр барып калыс көрүп келдиңер. Мен оякка мисалы азыр сен келип дегенден келе калдым. Өзүңөр мына стоянканы көрүп чыктыңар. Стоянканы алып калганда жолго чыккан жагы кандай? Мына жолго чыккан жагы кандай? Чыккан жагы мына жака кеткен. Мисалы мына жактан чыгып туруп, мына жагы Караташка кетет, Айыл өкмөтүнө. Будагы Кызылатак Айыл өкмөтүнө кетет. Биягы Кеңеш Айыл өкмөтү. Станып, Көкбел биягы Папанга чейин кетип калды. Карат Айыл өкмөтүнүн тегерине кетти. Анан будан урулуп барым менен Ошко чыгып кеткен оңой. Зулпа Айыл өкмөтүнө оңой чыгып кетиш да. Анан именно центрге жакшы. Эми ошону сиз оңой бардыгы келет, айла жок дегендей кылып отура бердиңиз анан. Шартты кемчилдиктерди айтса ошол оңдоп койсоңуз. Жок, бул мына да. Базар жабылбай беле дейм. Мына да 10 пункттан 3 пункт деп атат да булар эми. Бул пункт аткарыла турган пункт. Ошондой проблема эмес. Проблема эмес ол пункт. Эми ошону бизге убагында мына айткан жок да ошолар кыл деп. Кийин буларды чыгарган. Жана эртең менен өзүңүз уктуңуз го, 1 жылдан бери эскертип келет. Жасабады ошончо жаптык деди. Жок. Анан мен сурап бердим. Жасай турган болсо ошол ошибкаларын кайра түздөсө ачылабы десем, ооба ачылат деди. Эми оңдооңузда уктуңуз го эртең менен сиз деле мына видео чыгат, как өнөс чыгарабыз. Ошол 3 ошибканы оңдооңуз, базар ачылсын. Азыр видео чыкса өзүңүз деле көрөсүз. Бардыгы наразы. Мына ал жактан баргандын бардыгы наразы. Эч ким ыраазы эмес. Ал жактын дагы өзүнүн содогерлери бар. Ал жака дагы башка айыл өкмөттүн арабандан тартып ал жака деле келет экен. Ал жакта эле иштей берсин, бул жерде эле иштесин. Например, менга жакыныраак ушул жер удобно да, ушул жер иштесе жакшы эле. Анан бул жер жабылып койсоңуздар. Эл кыйналбаса болду. Өкмөтүң иштей берсин, эл кыйналбаса болду. Эми азыр негизи азыр постоянно базарда иштегендер айтат, эгер чындап эле элди ойлосо бийлик деп атат. Жаман адыр деди, жаман адырга жакшынакы жасап берсе болмок деп атат да. Ал кандай вариант эми, ал каерде жаман адыр? Ал жерде эмне бар, эмне жок билбейм. Эми элдикен, мына биз болгондой чагылдырып беребиз. Үшүп калдык, эми биз барып чай пай ичип, анан обедте ошол жерди кошо чагылдырып чыгарабыз. Мүмкүнчүлүк болуп калса, биз уктай элекпиз. Сөздүн ачыгы, талант өгөз уктай элекпиз. Кечетен бери. Грам укта, бүгүнкү күн укта албадык да, биз уктап калбайлы деп. Ал жерге келип мүмкүн боюнча чагылдырды. Аз бар уктап калсын. Рахмат, Илгиз мырза, рахмат. Мына элдин көбөйү деп уктабай келипсиң. Рахмат сага. Элдин көбөйүн калыс чагылдырган. Калыс чалдырсаң эл таразы элсинчи дейт.
Elden aylanish kerak. Tuppa tura. Biz hazır tünü menen montaj kılıp, ma talant janakı al 24 düybülü mizamdaştırıp dokumentleştire alбай атабыз деп элдин үнүн биринчи чагылдырдык да. Көрдүңүздөрбү? Ошонун экинчиси түнү менен жүктөдүк да. Ал жерде мен көпчүлүктү ошол элдин маселесин көтөрүп чыктым эле эми. Тилекке каршы алардын колунда эч кандай документ жок экен. Ал жерде бир мизамдуу ээси бар экен, аксакал киши экен, анын мээнети бар экен. Эми ошолорду көрүп, эмне дешин билбей калдым, кимин талабын тарашышын билбей калдым. Мен болгону чагылдырам. Мен мусулманбыз алхамдулилля. Мени улут деп бөлүп, андайдан алыс болушум керек. Мен адилеттүү болушум керек. Кайерге чакырса барып атам. Көп жерге бара албай калтабыз. Убакыт жок. Мен турмуш тиричилик бар. Мен, например, основной жумушум бул эмес да. Блогердин жумушу эми ушул. Блогер сизsiz болбойт, жүрүңүз сизди чакырып атат да, анан экөөбүз чогулуп туруп бир ишти кылыш үчүн бунун дагы менин дагы убактын бир күн бошотушубуз керек экен. Азыр чакырылган жерлер аябай көп, бара албай атабыз. Анткени турмуш тиричилик бар, иштерибиз бар. Анан урматтуу мекендештер, бизди дагы туура кабыл алыңыздар. Биз болгону чагылдырып берип атабыз. Кайерге барсак да бирөөнүн кызыкчылыгы сатылып кетип, анан ал чакырыптыр, бул чакырыптыр дегенден алыс болуңуздар. Биз буга чейин да кызмат кылып келгенбиз. Россияда да кызмат кылып келгенбиз. Ата мекенге ошол жерде туруп ушул жакка 21 жыл менен чет өлкөдөн миграцияда бөтөн жерде жүргөм. Ушул мамлекет өнүбөсө деп ушул жакка миграцияда жүрүп да ноокат коом канчалаган жардамдарды келгенбиз. Мына азыр ата журтка келдик. Ата журтка келип дагы ошол өзүбүздүн Кыргыз Ата айыл өкмөтү мына гүлдөп атат. Ар бир айылда асфальттар болуп атат. Коопсуз айылга айланган жасалып аткан жумуштарды угулуп атасыздар. Быйыл мына Акбулак айылында 25 көчө асфальт болду. Быйыл 4 көчөгө проект сызылган. Быйыл дагы 5 көчө асфальт болот. Биз бул ошол кызматтарды толтура жасап эле атабыз. Ошонун арасында эле по пути өзүмдүн эле айылым деп жүрө бербей, бир айыл өкмөттүк, райондук деңгээлде дагы колдон келишинче жардам берели деп чыгып эле активисттикти кылып атабыз. Биз журналист эмеспиз, биз адвокат эмеспиз. Биз заказной бир иш кылбайбыз. Биз вот именно биз болгону көйгөйдү чагылдырып атабыз. Ошол өнүгүүсү оңолушубуз керек. Оңолушубуз керек болот. Оңолуш сиз менен биздин ар бирибизден да. Баягы коомду оңдойм деген адам адашат. Коом оңолуш үчүн мен өзүмдүн оңолушты башташыбыз керек. Сиз тем более сиз базар коом экенсиз. Мына кемчилдикти оңдоп, шартты түзүп базарды ачыңыз. Макул.